Pemirsa Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali pacang ketutup ring rahina suci nyepi tanggal 29 Maret war sekali talis lai. Pendidikan ini ucap kebausang oleh Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia, Faik Fahmi. Kakutip saking kantor berita antara Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia, Faik Fahmi Nugesang rikala nyepi samian penerbangan pacang karyanang. Parindikan inucap kawadar sangkaning rahina suci nyepi sake siu 900 petang 7 sani sinarengan ring parikrama arus mudik ring kalih rahina sadurung Idul Fitri tanggal 3 Maret warse kali talis lai. Yadiastun kapastikayang nenten pacang wenten ayah-ayahan selami 24 jam utawi rahina faik uningayang pacang melik bakang kahanan inucap sareng kementerian utawi lembaga sani wenang santukan pacang wenten panincapan wisatawan ke Bali ring liburan Idul Fitri. Antuk punika bandara durung praside nyantenang indik puncak arus mudik. Pabrik bagan sareng pemerintah utamanipun Kementerian Perhubungan kantun memargi pamekasnya ngenenin indik tanggal libur sekolah miwah pawantukan posko angkutan. Bali Pos Nguningayang.